golte hona bon chamin ka hin lem ki re tuni Thusim ngai diu hi le Thusim ta hin Carly Allison kitinu hin khotusim hi Carly hi cancer nat zia anathi a hi tan tu zinga yong hi alasa angei ta hi video azong ki mona lai hin description a hi a link ka hin peding hin alasa anana ngai thei hi ama hin khotusim adong ma pa to ki ngai bi pa to hin kho hin mandan lungset ta hin a hin khotusim hi ga ngai taw hi te Carly hi skating a thanom ta hi je chun amazon competition a pangding atin training a boltan zat son jong ave Carly a trainer pu jong hin phate chan bol phain ha ki chu do mena ti pe kinin ada thatai Carly hi anu le apato aso pinu au nu hi to vai hi a skating ball na next level adinga pa chan na hin mu je chun aman jong ai na hin party neu cha khat agongin aloi a gol ho zo siong a ko tai aloi a gol ho asangkhol nu lang hen sticker khat ata jin thu nui zarum ta zong ana sunjin ama hena thanu pi hle a classmate pasal khat mama amin zone aumen ama zong hiong tai Carlin zong zone sangkhol nunglang chun sticker cho be pe gon hi le zone hin ana mu sa hi je chuna hin hedo e Carly ko ma chuni pina bol god hamti le Carly ni ma cha ka bol go poete kanunga sticker khat na be god hi ka henai ti pe Carlin zong zone ko ma chun sticker a hi pi ka sut ham na sei do the a hi le dating ai che ding hi ti pe zoni nong chance thumane in aman jong sei tai ni ve se ai le sei khilin athum ve na hin a sei di chede ahin la Carlin zone ko mawang chun thum ve na sei chun khat ve jong na sei di khapo ati pe tai Carly hin skating lele ana good hilo wala sa team ta khatong ana hin aman jong party chun la khat asa in party ki chai pharin in langa ki le tai anung nung hin zone in zong a hin zui kirin Carly ko ma chun kathil sei ho chu khat ka sei di na loi ho na sei ve te nana ki tep na banga chu dating ai che te ngai ding hi ti pe tai nikhat hi Carly hi skating a ball perin alung ung vai phel pol zengin hayong a sat sa tai amazong ahludinga om pharin azingin doctor ga kivet sa hi le astama na nei hi skating a ki chep ji chu ana hlade hin amazong a ki chem jin a hailal ting le astama pam hi akisu to ki jin a phakit ji tai phat ana che chen hi le zone le Carly zong hi ana kilung si hle azring klon tai nikhat restaurant sa to hlon na in Carly hin estama pam chu ana ki choilo hin a haina ha asain sakitai kining lovin amazong hong kile hlun lo in ana puita ve doctor hon jong medical check up a bol phakit vin hi le a chopa hi na tumor oma hi het bai ding langin ki seile cancer oma hi tai Carly zong hi in ko ten in het phat vin alung na hle jeng ve amazong Carly kom hen a chewin a kap taw vin hi a hai zong ha sa je chun alol ko ma hin tube khat pipe khat hi asu to win hi chia hi an hai ji hi pau zong a pau thei ta pon adei angai thil a sei nom ten le a ko ma chun le kha khat a koi win hi chia chun a sun ji in hi zon zong hi Carly ve na hungin panda lim len ta khat hin choi aman zong Carly chu nui sa tai ding ati na dai jenge a hin la Carly na sei pin ka thi wa ding a hi tai ti zonin zong Carly ki papa ne ding chun thudang be a sei in a ho lim pi e Carly ong chu hung dam dom tan loina konin la hung sol lo ta ve hi chia hi hap ta khat zo se le check aba khat ve chi ji anga hi adam ta wanga hi alola tube thi asu to jin nga la yo hi alola tube ki su to chu khial ji nga in ni khat hi anon jong ina tube chu khial go ra hi le a unu hin hi chi tube chu a hin le hla sa tai ama jong a hai alel hle jing tan anu jong gang chelin Carly room lang chona hlain a tube tha pa chu aga laki din asu to pe ki ta ve hichia hi Carly hi ana thidi chet hi gothlang pa zone long Carly te erin hungin khat hoding se bu hung hon pe e zone in zong Carly sam cho ve la hi le apul cho mutai a hin la zone hin alung se je chun Carly ko ma chuna lung se na thu se in I love you ati tai Carly na hin don pur kidin angola ni ham ni chom khat zoting le ka samjo se hung pul tan tin ka lu zong dul ding hi tai nei dei ta po na te ti pe e zon zong akitepin nang hi ka hin khotlum ke ya hla lo wa ka ki vo pi jing ding na hi ati Carly zong atha nom ple jing in zone in azol chu anano pe tai Carlin zone ko ma chun namiala hi ki pa mel bo na put jing ding a hi ke ni khat ta hi jingong leng nang ko ma ati pe e ni chom khat lo ka in Carly yong chu asam se se hong pul chai tan alu adul tai avet mel set lo na ding in aman jong sam hlem ho he alu in akisu to ji in la khat asa in hi chila chu YouTube ayong hen akimoi tu jing azong
alasa chu an viral hle jing tan aloi agol te ho zo si jong hen ama support na dinga chun alu anaki he dulwin sumjong ana dong ve azong hin achanu Carly support na hi alu anaki he dul hi alasa viral zo phar chun ama jong interview khat hin ko ta ve Carly in jong mi pi te het dinga chun cancer nat ka ve jing wangen ka ki pa jing na la ye nui jing ji dinga hi atin mi pi ho zo til khoven hi nikhat hi party hin Carly jong hoi te nung ki simin a hoi hle zinge zoni to alam homin phachom khat zo phanin room sung hen a che thlonin zonin jong Carly hi ki saka abola hi le asam hi hin loi hlatai Carly jong aki phalam waling aza achawal zingen hi zonin Carly cho seipin na sambein nang hi na hoi che ti pe Carly jong atha nom hle jing tai phana na che ben Carly te ho a doctor pau jong hen Carly nat na hi abeya bang hi tai a cancer hi adama bang hi tai ti pe a in ko te jong atha nom hle jing win zon jong atha nom hle jing in hi anat na ko na Carly hin hungdam do ki ding hi anata san hi be jingin akipa be se jingin skating a ball jong chu a hin pan kit tai nikhat hi Carly hi life ala sading in hin ko ta ve ama jong a chin national anthem hi ngei te na ga sa in hi le mi pi jong chun thema sa win angai nom hle jing wen hi azing ni ko in zonin jong anu le pate hin puin Carly thum dinga chuna hung ta ve Carly wang a han jing tai tha nom walen nikhat hi Carly jong skating a hin ball pe lai ten a hai na chu ha asa hin sakitan medical check up ball phating in ama jong hospital a admit an ball kit ta ve doctor pan jong report chu hin seitan tumor an kila do wanga chu cancer nat na hi an dam thing lo wa hin tu awang hin wang sit ten na chop zo si anat na hi aki thiazal tai ti tua wang hi Carly nat na hi adam do ding ha satai hichi phara wang hin Carly in ko te hin zona hin na ki pa na zo siu abe ki tai zonin jong Carly chu ait be se jeng in Carly ko hen nang ko ma bo ka jing ding hin i ma cha lung kham hen ti pe Carly hi last stage cancer hi jing ta wang en ama hen ki pa ten hin ho mang jing in anui jeng jin layan a in ko te to ki pa tenom jing in adong ma pa to jong thada khom jing in hi nikhat hi Carly le zon jong skating a hin bu bang na lang hin a che pe hlon tai zon hi anui nom ta hi be jing in Carly jong ep na ti hamati le zonin jong i ma ka ti de poiti Carly hi zo phar chon nakitep na su mel hitam ep na lungim pi ham kanui yeng ji ding hi ki pamel na put eng ding ka ti hello hamati zo phar chon zon jong chon ahung nuin a hin la nui hlem a hi tai zon hin akingai pinu hi athi ding hi a het ji anu yang nui nom talo hi Carly zon ko machun i to bang ni khong hlung jong le hi to bang hin nui engen i thi chana hi ki pa ta hin khoman ding hi ati pe zonin jong ha sata chun anuin hin la nui hlem hi ki de aki ho pheitlonin a chi hlona hi le ho jong ahung thim ta ni sa ho jong ahung thlum gam tai hi che to ki hlona chun Carly Allison jong hi 31st March 2015 na Princess Margaret Cancer Center muna Canada gamahin hichilaimon hin anachitai tu in Carly Adam lai lim ho ga ve o hite chuting le aman la anasa YouTube anom chu a link description a ka hin koiding hin ananga yen lungsit mong jing hi confidence, strength, and happiness. She's hit with this, and there's hardly a tear. Millimeters of airspace when she was diagnosed last month with a rare melanoma in her trachea. And it's right below my tumor, which is right around here. And it just allows me to breathe comfortably. She has been using music to raise awareness about the rare cancer, and while playing piano has been cathartic for her, it's also touched thousands of strangers who have viewed her rendition of a One Direction song on her blog.
Hello Goldie ho Carly Allison alim le Thusim ho si ingai tawin e tawin ilungsit che diu kata sanin hi Thusim ngai no mom ta ingai zi ho hi 6 pm hi lo le 8 pm don ting le kin upload jing ding a hin a hi thei chana regular ta kin bol go ding a hin a time wang chu ka sei banga 6 pm hi lo wale 8 pm si le kin bol go ding a hi